Ma-Afrika Borwa ba letetše ka tetelo e kgolo pego ya go nyakiša mabarabara a go aga mmušo ka nko yeo go letetšego gore e lokollwe mo dibekeng tšeo di tlago. Pego yeo ya go lokollwa ke modulasetulo wa khomisheneng ka sebele e le go Motlatsa moatlhodi Raymond Zondo ngwageng o tlago. Tona ka kantorong ya mopresidente Mondli Gungubele o re go ya go nkga go se go a bola ka ge bao ba tatetšwago ka pegong yeo ba ya go welwa ke magala mohwelere. The Commission of Inquiry into allegations of state capture, corruption and fraud in the public sector, including organs of state, is scheduled to submit its final report to President Cyril Ramaphosa on Saturday, 1st January 2022. Watch the space. Cabinet anticipates that in addition to exposing the perpetrators of corruption, this report will also provide us with proposal to strengthen our system to prevent corruption. Gungubele o re kabinete a se a tswaela tafoleng ditirelo tša gore moento e be gapeletšo ka nageng. Motlatsa mopresidente David Mabuza o etile pele sehlopha seo se hlohloletšago Ma-Afrika Borwa go hlabela tshwana ya moento. On the mandatory vaccine, no recommendations were tabled, and all we are looking at is the entire information on the implications of the mandatory stuff. You see, to say it safely, it's so clear to a number of us that you need a policy that encourages vaccination, and you need a policy that discourages cynicism towards vaccine. A se gwa tša go hlaka gabotse ge e ba naga e ka biwa legatong le thata go lebeletšwe kiletšo ya mesepelo bjalo ka maikemišetšo a go laola leba la COVID-19. Se ke ka ge Gungubele a boletše gore ikonomi ya naga e tšwela pele go gwahlafatšwa ke kiletšo ya mesepelo.